Hej lepotice, dobrodošli na kanalu Evina Lepotilnica in v novem videu. Zdaj v preteklosti sem že snimala video, kot so 10 najhujših padcev na modni reviji. A si videla to? Potem smo pogledali 10 najbolj bizarnih poročnih oblek. Tukaj je bizarnih več stvari. Prva stvar, definitivno to, koliko časa je ta obleka nastajala, 300 ur. Ocenjevali res čudne in bizarne modne trende. Smešne hlače stanejo $114, dobiš jih na AliExpressu in so v bistvu hlače in škornji v eno. Danes pa imam nekak nov video v sklopu teh čudnih bizarnih videov in sicer bomo pogledali 10 najbolj razvajenih otrok, ki so za Božič dobili božično darilo, ampak bili zelo jezni in tudi zelo razočarani. Ko rečete takšen video tik pred Božičem zanima, pa glej naprej. Evina Lepotilnica. Merry Christmas! Prvi video, ki si ga bomo danes pogledali, je objavil Michael in sicer posnel je svoje dva otroka, sina, ko sta za Božič dobila božično darilo, ki ga nista pričakvala. In predvsem je zanimivo to, kako se na začetku res veselita. Prav vidiš te iskrice v njunih očeh. Bila sta kot dva sladka angelčka, ki bi naredila vse, da bi tisti trenutek dobila božično darilo. Potem pa, ko sta ga odprla in jima ni bil všeč, pa sta se tako v sekundi prelevila v hudička. Pa dejva pogledat. Še en pomemben podatek in sicer nekateri videi, ki ti jih bom danes pokazala, so bili v bistvu posneti v sklopu izziva I gave my kids a terrible Christmas present, kar pomeni, da v bistvu je šel za nek challenge, da so starši dajali svojim otrokom res čudna božična darila. Tako da tukaj le vidim, da je šlo v bistvu za ta challenge, tako da dejansko to, kar sta dobila, ni bilo zares mišljeno za njuno božično darilo. What is that? That's what you wanted. No, I didn't. Open it up for me. No. Kako je razočaran. Dejansko, čeprav vidim, je bilo v škatli tole tista obleka za princeske. Bogi. You like the movie? It's from the movie. Ljubezen. What's the matter? Kakorkoli bi mogoče kdo rekel, da je ta otrok razvajen, jaz ne vem, ga dejansko razumem. Zato, ker pač otrok, da dobi neko obleko za princeske, pač ne moreš normalno odreagirati, ne vem, no. Tudi naslednji video, ki ga bomo pogledali, je iz tega challengea med starši očitno, da so svojim otrokom dali res čudno bizarno darilo. Tukaj gre za dva otroka, torej bratec in sestrica. In sestrica se mi še posebej smili, ker je dobila tisto za pucat WC. Pa poglejva. Would you like to open a present early? Right now? Yes, we may. Sit down beside Levi, and Mama's gonna give us a special present, okay? Sit down beside Levi. What's wrong, honey? It's for cleaning toilets. You can clean them. Now you... A moment later, once the boy gets Zdaj odpreš še bratec darilo. Je to čebula. Čebula mu je dala. What is it? Yay! Onions! Jaz ne vem, ali sem jaz čudna, ampak meni se ti otroci kar smilijo. Pač jaz ne moram reči, da so razvajeni, če ena dobi za WC puca, drug pa vrečo čebule. Greva na video številka 3, ponovno gre za challenge, torej ta challenge med starši, ki je bil očitno pred leti zelo popularen, jaz ga nisem doživela. Zapiš mi spodaj v komentar, če so slučajno tebi starši kdaj izvedeli ta challenge, da si dejansko dobila nekaj, kar ni bilo mišljeno za ta prava božično darilo, ampak je bil samo na teh, bil ful zanimiv brat. Ok, tukaj pa so torej 3 otroci, po mojem, da so bratec, sestrica, pa še ene, zdaj nisem zihara, fantek in punčka, bomo pogledali. In sicer en med njimi je dobil, pazi to, pogrižen sendvič. Open them up. Sandwich. Always telling Daddy you love him so much. Are these really our special gifts? Yeah. With the long heart. What's wrong, baby? You don't like your pen? Kako so razočarani. I wanted something else. Like a toy. That's not a toy. Well, it can be a toy. You can play with it. You can draw with it. Yeah, you can draw with it and do all kinds of fun stuff with it. It's your own special pen. Tata mama je pa dejansko ta sendvič začel jest, ker car. Jaz nočem tega darila. In zdaj je ona šla
in zapustila prostor, ker je dobila darilo, ki ni bilo všeč. You getting sick of it? Kakorkoli se mogoče ta punčka spet sliši in vidi razvajena, ok, res je, da moraš biti vesel, ne glede na to, kaj dobiš. Nekateri otroci po svetu nič ne dobijo za božič in je res lepo, da si hvaležen, tudi če je res ena malenkost, ampak spet malo jo razumem. Greva na video številka 4, se mi smeji, ker vem, kaj je dobil ubogi otrok, ponovno v sklopu tega challengea, ok, očitno je bil res popularen med starši. In sicer, ja, ta video objavil torej CNN, gre za 2 otroka, en je bil darila zelo vesel, čeprav je dobil, pazi to, krompir, res prav tak ponosen nasmešek je imel, medtem ko drugi otrok je bil pa res ful razočaran, jezen in se ni sprijaznil z dejstvom, kaj je dobil za božič. Pull it open so I can see it. Pull it up. Oh, it's a 3DS. And a Mr. Potato Head. Oba sta malo zmedena, ne veste, zakaj točno se gre. You want it for Christmas? No, a 3DS game. Isn't that what Ja, kako je razočaran, se mi zdi, da mu gre kar malo na jok. Here, now you give us some more. I'm going to do this away. You guys are studying the worst. Evo, ta klip mi je tako najbolj smešen, on se joka in čist razočaran. Ta njegov bratec pa dejansko s ponosom pokaže ta krompir, res je vesel darila. Ne glede na to, kaj bi dobil, bi bil on ponosen in vesel, tako da ja, ta razlika, kako so otroci dejansko različni, kako odreagira vsak na svoj način. Video je številka 5, ponovno gre za 2 brata in tukaj je v bistvu najbolj zanimivo to, ker sta že kar precej stara in kako je bil en jezen in kako je odreagiral potem, ko ni dobil za božič to, kar je hotel. V bistvu fora v tem je bila, da je on izrazil, mislim, da hoče nekaj gamerskega, neko igrico, nekaj v povezavi s tem in starši mu pač niso kupili tega za darilo in je bil res razočaran. Najbolj pa ga je v bistvu razjezil dejstvo, da je njegov brat dobil Xbox, če se ne motim, je to nekaj za igrati, ne vzeti za besedo, ampak niti ni prosil za to stvar in je on to kar dobil, on pa je javno izrazil svojo željo in mu jo starši niso uresničili in je bil tako zelo jezen, da je zažgal božično smreko. Evo ju, ker dosta že stara, on odpre darilo. No, I see what, yeah. Vidim, kaj je. No, Mama I ga mean, prova if I was tolažiti, da bo zdaj 12, dejansko videl, kaj je dobil. Očitno je zelo razočaran, ker je res stavil na to drugo stvar. Dobil pa očitno ta jelenčkova ušesa. you guys gave me an Xbox One? You didn't even ask for that? Zdaj ga vpraša, a si sploh prosil za ta Xbox, sam prav ne. No, I got the reindeer antlers. Kako je jezen. I don't want any waffles! Nočem waflov. Ok, tako pa res ne moreš odreagirati, ne glede na to, koliko je že star. Ok, zdaj se nekaj dogaja. Odprl je vrata. Dejansko je dvignil božično smreko in jo nesel čez vrata ven. Nima kaj za iskati tukaj, nisem dobil kar hočem, ne bo božična smreka več bila doma. What are you doing? You always gotta be filming! Wait, are you serious? Jesse, you I'm serious! you should not be doing Enjoy that. the home video for Christmas! You know how much it means to me! Are you really gonna do that? Veš, koliko mi pomeni to, je rekel. Dude. Ne, a bo res prižgal. Oh, Jesus. Dude. Dejansko jo je zakuril. What the hell are you doing? What does it look like I'm doing? These games have fried your mind, haven't they? What do you mean, fried my mind? You have no idea! Yeah, I have every idea. I don't even know why I saw this on! Jesus. Hey, I got you a grill! One thing! I wanted one thing for Christmas! Therapist built this! Stop! Get out of here! Get the fuck out of here! Ok, to je bilo pa res too much. Greva na video številka 6. Tukaj gre za prank, iPhone prank. Dejansko je fora v tem, da je deklica mislila, da je dobila iPhona. Starši so ji ga celo zavili v tako škatlo, original škatlo od iPhona. Ona bila cela vesela, navdušena, se že zahvaljevala svojemu očetu, ki pa ni kazal nekega pretiranega navdušenja, ker je vedel, kaj sledi. Skratka, deklica škatlo odpre, noter pa ni bil iPhone, ampak nekaj drugega in ona je bila res razočarana. Tako da poglejva. Careful, if it is a phone, it's like
$500 now. phone. How am I supposed to open this? You're supposed to use your ingenuity. You have a brain. This is a smartphone. It's kinda. What is it? Open, you stupid piece of meat. Zdaj prvič videla, da gre dejansko za iPhone-ovo škatlo in začne skakati od veselja. Evo, tukaj se celo objeme očja, ki pa dejansko ne reagira. We have Verizon, Daddy, right? thank you. Oh, What are you thanking Daddy for? Verizon? What's our iPhone for? You spent it on Zdaj pa vidi, da je majica. Mislim, da gre za majčko. Who did this to me? To razočaranje. Kako ste mi lahko to naredili? Začne kar zelo majica. Teps. Burn it! Burn it! You hear me? Burn! What is it, Angela? I didn't even see. Stupid Justin Bieber! I hate Justin Bieber! Kaj je nauki iz tega, da imajo naši starši včasih zelo dober smisel za humor? Potem imamo enega fanta, ki je dobil drago darilo in tukaj pa res ne razumem, zakaj je tako jezno odreagiral, ker darilo je bilo dejansko lepo in vredno. Pa poglejva, zakaj se gre. Craig, what do you think? Are you guys serious? A Thunderbolt display? That's crap! Give me a Thunderbolt display. That's the worst gift ever. It's stupid. No. Stupid! Pač očitno ta za 1000 evrov ni bil dovolj dober, on je hotel še enega dražjega in boljšega, ampak jaz mislim, da iPhone, ne glede na to, kaj ima še kvalitetna znamka, že dejstvo, da je bil 1000 evrov, pač to je res ogromno denarja in da je odreagiral res toliko nehvaležno, ni prav. Tudi naslednji video je povezan s tehnologijo. Če jaz prav razumem, je dobil napačno verzijo PlayStationa in sicer namesto 4 je dobil 2, kar je v bistvu star model. Man's got a PS4. Top man, open it. Jeez, PS4. PS4. How do you feel? PS4. Let's see it. Let's see it. Hold it up. PS4. Ker vrguje! In zdaj brca jezen po sobi. What the fuck? Wait, what the? Dejansko je stol prevrnil. Relax. Še en primer, ko pač ni odreagiral prav, je pa res, da ga je ta njegov brat, ker mislim, si ga je prvoščil, ne? Zakaj bi mu dal v škatlo od 4, če je bila noter 2? Če bi bila takoj škatla od 2, mogoče ta fantak niti ne bi tako odreagiral. Tako pa je bil v bistvu prav en tak natek in vidno je bil razočaran. Ti naši fantje in njihove igrice. Ponovno imamo 2 brata, bližal se je Božič oziroma bil je božični večer in seveda čas je bil za darila. In oba sta dejansko dobila, kar sta želela. Torej, en si je zaželel to igrico in en si je zaželel denar. In starši so obema omogočali to, kar sta si želela. Torej, en je dobil igrico, drug denar. S tem, da tak je dobil denar, je bil pa ful razočaran, zakaj je dobil samo $50. Zato, ker ta igrica je vredna ful več, če se ne motim, je cena tam okrog 300-400 evrov, ampak samo $50, kar je pač za njega čist premal in za njega nepošteno in nepravično in bil je jezen. Tako da, poglejva. You're Kyle! What's up? Kyle, no! What? You're an ungrateful! You're an ungrateful brat. No! You're a brat. No, I'm not! You're... I only got $50! Yeah, go buy candy. To je dejansko ena kombinacija med jezo, žalostjo, razvajenostjo predvsem. Actually, I already have a PS4. But that was from last Christmas! That's unfair! I should have got an Xbox One, and I should have got the Black Ops 3 PS4!
skratka res zelo, zelo razvajeno. In ponovno imamo en primer z iPhoneom, deklica je mislila, da bo dobila torej iPhona in ko je začela darilo odpirati, se je začel vse manjšati in na koncu je dobila tudi drago darilo, lepo darilo, ampak to je bil iPod predvajalnik in ne iPhone, kot ga je ona želela. In je tukaj predvsem zanimivo, kako je bila na začetku navdušena in polna pričakovanj, potem pa je to odprla in je bila vidno razočarana. It's a phone! Oh, iPad 4. It's an iPhone 4. I hate you. That's so tiny. Really? Phone. Even an iPhone. Oh my goodness, what is it? It's an MP3 player. It's an iPod Shuffle. An iPod Shuffle, whatever. Čist razočarana, čeprav meni je bolj všeč, zato ker je v roza barvi, pa čez bi ga uporabljala. You like it? Yeah. Teeny tiny, I huh? know you clip it right here. In to je bilo 10 takih razvajnih smešnih primerov otrok, ko so napačno odreagirali oziroma smešno odreagirali, ko so dobili božično darilo. Tako da zdaj pa mi zapis spodaj v komentar, kateri otrok se ti je zdel najbolj razvajen, kateri najbolj smešen, kateri je odreagiral najbolj narobe. Dajmo razviti eno tako debato, da vem, da še kdaj posnamem kaj tazga. In v sklopu današnjega videa naj te nekako spomnim, da božič, ok, sej tudi v obdarovanju, ampak je predvsem v času, ki ga preživimo z ljudmi, ki ga imamo radi, tako da ne glede na to, kaj boš dobila, so ljudje in otroci, ki nimajo in bi bili veseli tudi za eno majhno malenkost, tako da daj telefon na stran, dajte se pogovarjati, dajte uživati, ker na koncu si zapomniš, kako se tukaj noter počutiš in ne samo podarilo, ki ga dobiš. Tako da, jaz vam želim res en srečen in vesel božič, preživite ga z ljudmi, ki ga imate najrajš in do naslednjič. Čau!